аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. аз силсилаи шоҳкорҳои адабиёти ҷаҳон, Алии Шервонӣ. ҳикоятҳо ва ҳидоятҳо аз Маснавии маънавӣ. Маснавии маънавӣ муҳимтарину машҳуртарин асари Мавлоно ва яке аз бузургтарин намунаи назми ирфонии форсӣ тоҷикӣ мебошад. он дар фалсафа, ирфон ва ахлоқ иншо шуда аз 6 дафтар иборат аст ва дар баҳри рамали мусаддаси маҳзуф ё мақсур таълиф гардидааст. маснавӣ аз 25685 байт иборат буда, дафтари шашум нотамом мондааст. таълифи ин асар андаки пеш аз соли 1258 оғоз шуда, дафтари аввали он соли 1261 ба охир расид. дар ин давра ҳисомуддини Чалабиро, ки мубаллиғу мушаввиқи аслии нигориши маснавии маънавӣ буд, ҳамсар вафот кард ва бар асари ин андӯҳ назми дафтари дуввуми маснавӣ 2 сол ба таъхир уфтод. соли 1263 ин кор аз нав шурӯъ гардид ва ин бор бетанаффус идома ёфт. нигориши ин асар бо фаро расидани марги Ҷалолуддин нотамом монд ва охирин дафтар дар миёни достони васият кардани он шахс, ки баъд аз ман ӯ барад моли маро, аз 3 фарзанди ман кӣ коҳилтар аст хатм мешавад. дар маҷмӯъ шоир болои ин асар 12 сол заҳмат кашид ва шогирди вафодораш Ҳисомуддини Чалабӣ баъд аз вафоти Мавлоно қариб 10 сол дар таҳриру тасҳеҳи осори бозмондаи ӯ бо муҳаббату ихлоси комил саъй варзид. баъзе вижагиҳои маснавии маънавӣ. ин асар маҳсули даврони пухтагӣ ва камоли завқу андешаи Мавлоно буда, яке аз гаронбаҳотарин мероси ирфониву ахлоқӣ дар адабиёти ҷаҳон аст. сабаби таълифи маснавии маънавӣ он буд, ки рӯзе Ҳисомуддини Чалабӣ ҳазрати Мавлоноро хилват ёфт ва пешниҳод намуд, ки дунболи ғазалнависиро раҳо карда, ба маҳзи таълиму иршоди ёрон ба шеваи ҳадиқаи ҳакимсаноии маснавие иншо намояд. Мавлоно Ҷалолуддин филҳол асари дастори мубораки худ, ҷузве ки шореҳи асрори куллиёту ҷузвиёт буд, ба дасти Ҳисомуддини Чалабӣ дод ва дар он 18 байт навишта шуда буд. ин абьёти ҳамон достони най буд, ки онро найнома ҳам мехонанд, ки ҳикояту шикояти рӯзи солики орифро дар ғурбаткадаи дунё аз забони Мавлоно нақл мекунад. ин абьёт сароғози маснавии маънавӣ гардидааст. бишнав аз най чун ҳикоят мекунад, аз ҷудоиҳо шикоят мекунад, каз наистон то маро бибриданд, аз нафирам марду зан нолиданд. сина хоҳам шарҳа шарҳа аз фироқ, то бигӯям шарҳи дарди иштиёқ. ҳар касе ку дур монд аз асли хеш, бозҷӯяд рӯзгори васли хеш. оташ аст ин бонги ною нест бод, ҳар ки ин оташ надорад нест бод. оташи ишқ аст кандар най фитод, ҷӯшиши ишқ аст кандар май фитод. аксари муҳаққиқон ба ин назаранд, ки тамоми маснавии маънавӣ дар ҳамин дебочаи он хулоса мешавад, дар меҳвари он мечархад ва тафсиргунае бар ҳамон абьёт аст. яъне навои най дар тамоми 6 дафтари асар ҳузур дорад. аз тамоми қиссаҳо ва матолиби он шунида мешавад ва на фақат ба муаллиф, балки ба ҳар инсони огоҳ, ба ҳар куҷо ва ба ҳар забоне аз асрори ҳастӣ ва ҳақиқати ин ҷаҳон ҳикоят ва шикоят мекунад. шикоят аз ин, ки рӯҳ дар ин қалиби моддӣ зиндагонии ин ҷаҳонии худро зиндонӣ мебинад ва он чӣ мегӯяд ҳикоят аз ҷудоиҳост. мавлонои балхӣ маснавии маънавиро бо баёни ин ҳақиқат оғоз карда, ки рӯҳи одамӣ пайваста дар ранҷу ташвиш аст. ӯ намедонад, ки фардо барояш чӣ иттифоқе пешарӯ хоҳад омад, вале ҳаргиз аз орзуи рӯзи беҳин даст намебардорад. мавлоно ба ин бовар аст, ки агар худо дард офарида бошад, давояшро ҳам ато карда ва дар вуҷуди мо доруҳои некиро ноҳуфта, ки давои ҳама дардҳост. аз ин рӯ дар ин асари бемонанд
ҳазорон раҳнамои саодатро зикр мекунад ки асосу пояи ҳамаи онҳо некист. ин асар ба хотири шурӯи ногаҳонияш бо қитъаи маъруфи зебои найнома бидуни ҳамду санои маъмулӣ низ қобили таваҷҷӯҳ мебошад. аммо шурӯи он бо ҳарфи бо ё бишнав аст ва муфассирон гуфтанд ки ҳарфи мазкур дар байти аввали маснавӣ рамзи ҳамон бисмиллоҳ аст. мавлоно маснавии маънавии худро бархилофи қавоиди мавҷуди замон бидуни бисмиллоҳ оғоз дода ки ин худ ишорате аст ба ҷасорат, шаҳомат ва ҷуръати орифи бузург. бо ин шеваи баён мавлоно бар инсон ботиннигариро мехоҳад ёд бидиҳад. яъне шаҳомат, ҷуръат ва ҷасорат бояд ки дар ботини инсон нуҳуфта бошад ва он дар ҳолати лозим бурӯз кунад. ҳаёҳӯ ва сару садо дар зоҳир ҳанӯз нишони ҷасорату шаҳомат нест, балки як ҷилваи зоҳир асту бас. ба найнома ба хусус абёти аввалиён муфассирон аз зовияҳои мухталиф тафсирҳои зиёде навиштанд ва ба таъкиди шарқшиноси маъруф Аки Мушкин дар тафсири ду байти аввали ин асар бештар аз 20 шарҳ ба миён омадааст. идеяе аз мавлавишиносон маснавии маънавиро аз ҷиҳатҳои мухталиф ҳатто бо китоби муқаддаси Қуръон мушобеҳ донистанд. ба таъкиди муҳаққиқи маъруф Муҳаммадризо Шафеии Кадканӣ, маснавии маънавӣ маъруфтарин маснавии забони форсист ки мутлақ унвони маснавиро вежаи худ сохтааст. аз ин асари бузург дар ҷанби китобҳои муқаддас ёд мешавад. дар ҳақиқат низ ин аз лиҳози оғозу анҷом ва доштани назми хоса ки берун аз ҳамаи низомҳои таснифист ва ҳамчунин услуби арзи матолиб ва роҳу расми тамсил ба китобҳои муқаддас мушобиҳат дорад. маснавӣ ҳам монанди Қуръони Карим зоҳире дораду ботине. ҳамон гуна ки Қуръон бо сурае бо номи ҳамд оғоз мешавад ки ҳовии исораву лубби Қуръон аст ва уммулкитоб номида мешавад, маснавӣ низ бо абёти 18гонае оғоз мешавад ки муштамил бар хулосаи мазомини кулли маснавист ва найнома номида мешавад. ҳамон гуна ки абёти қуръонӣ чанд дастаанд: маҳкамот, муташобиҳот ки таъвили онро танҳо росихон дар илм медонанд. ҳатто бархе аз оёт ҳаст ки тафсири онро ҷуз паёмбари гиромӣ саллаллоҳу алайҳи васаллам надонад. абёти маснавӣ низ чанд дастаанд: бархе зоҳиранду мафҳум ва бархе ниёзманди таъвилу тафсир ва тафсири онҳоро ҷуз асҳоби маърифат кас надонад. ҳамон гуна ки дарки Қуръон ва унс ба он ниёзмандии таҳорати дарунӣ аст, фаҳми абёти маснавӣ низ машрут ба покии дарун ва сафои дил аст. дар маснавӣ ҳамаи мабониву масоили асосии тасаввуфу ирфон аз талабу ишқ то мароҳили камоли ориф мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст ва ҳамроҳи ҳар таҳқиқи ирфонӣ ҳикоёту тамсилоте зикр шуда ва ҳар ҷо ки маслиҳат буда ишорате ба одоби иҷтимоӣ сурат гирифтааст. ба ҳамин сабаб маснавӣ ҷанбаи таълимотии хосе дар миёни суфиён аст. дар аксар маворид тибқи пажӯҳиши муҳаққиқ Асрори Раҳмонфар, хати ифода ва силки ирояи Мавлоно дар маснавии маънавӣ чунин оғозу анҷом мепазирад: аввал қазия, баъдан тасдиқи он, ояти Қуръонӣ ва ё ҳадиси набавӣ, сипас мисоли тасдиқкунанда, ривояте, қиссае ё ҳикояте ва ниҳоят хулоса дар шакли панду ҳикмат ва ё маслиҳату насиҳат ифодаи бадиӣ меёбад. ба қавли Фаридуни сипаҳсолор, каломи Мавлоно агарчи ба зоҳир шеър аст, аммо саросар сирри тавҳид ва тафсири каломи қадим ва аҳодису ахбор ва лубби ҳақоиқу маониву осор аст. соликони роҳи тариқатро муршид ва носикони ҳарами ҳақиқатро мунис, маҷмӯи сулуки соликон дар замири он мудраҷ, чунон ки худовандгор ба забони муборак мефармуд ки баъд аз мо маснавӣ шайхӣ кунад ва муршиди толибон гардад ва соиқу собиқи ишон бошад. аммо то ҷони одамӣ аз ҳама муҷаррад нашавад ва муваҳҳид нагардад, аз маснавии Мавлоно азамаллоҳу зикраҳу бӯе набарад. шеъри авлиё ҳама тафсир асту асрори Қуръон, зеро ки ишон аз худ нест гаштанд ва ба худо қоиманд. шеъри ишон худнамоӣ нест, худонамоӣ аст.
به قول خود مولانا مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هرچی بینی آن بت است. مؤلف مسائل مهم عرفانی و دینی و اخلاقی را مطرح نموده، ضمن توضیح از آیات قرآنی، احادیث نبوی، سنت و میراث بزرگان علم و عرفان و دین مدد جسته است. مولانا چون از همین نظر به ادبیات مناسبت می نماید، سخنش جنبه قوی علمی و فلسفی گرفته با غناوت و شکوهمند می شود. البته مثنوی معنوی کتاب قصه نیست، اما قصه و حکایات زیادی دارد که هدف همه آنها تعلیم است. چنان که ذکر شد، قسمت اعظم آن را حکایات عبرت‌آموزی از قرآن کریم، تفسیرهای قرآن، احادیث نبوی، شرح زندگی انبیای پیش از اسلام و اولیای مسلمانان تشکیل می دهد. حکایت‌های مثنوی معنوی همه واقعی نیستند، بلکه بسیاری از آنها با قلم خیال به تصویر کشیده شده، اکثرا در کتاب‌های پیشینیان نیز آمدند. سرچشمه ایده از حکایت‌های مربوط به حیوانات که نقش‌های تمثیلی با آنها واگذار گردیده است، کتاب‌های کلیله و دیمنه، روایت عربی کتاب پنجتنتر، 5 کتاب به زبان سانسکریت، با طبع بیمانند مولانا بر رشته نظم کشیده شدند. نخستین حکایت مثنوی معنوی از ابن سینا گرفته شده است. نشان دیگر داستان‌ها را می‌توان نزد سنایی، نظامی و عطار سراغ گرفت و احتمالاً شمار بسیاری از آنها در مجموعه‌های داستانی مشهور و مردم پسند نظیر جامع الحکایات اوفی یافت می‌شوند. احتمال دارد برخی یا بسیاری از آنها حکایاتی برچیده از گنجینه‌های متفرق قصه‌های سیار باشند که درویشان و دیگر مسافران آنها را اینجا و آنجا بردند و مولانا با بهره‌گیری از حافظه خود بر قامت آنها جامه شعر پوشانیده است. مولانا مطالب بسیاری را به عاریت گرفته است، اما او هر چی را که به دست آورد از آن خود می کند و به طرز خاص خود به سلک تصویر می کشد. در این اثر ماندگار مولانا حکایت‌های زیادی کاملا مختلف گرد آمدند. در اولین نگاه چنین به نظر می رسد که شاعر به هدف و بدون داشتن طرح معین در ذهن دست به قلم می برد و زمانی که در دام خیال می افتد موضوعهایی را بر می گیرد و کم و بیش با حکایات کوتاه به آرایش آنها می پردازد. ولی هر که با دقت این اشعار را بخواند مشاهده خواهد کرد که ساختار آنها بی نظام و پراکنده نیست. این داستانها را رشته های ظریف به یکدیگر می پیوندند و گذار از یکی به دیگر ناشی از شیوه پروریدن مضمون به دست شاعر است و هر دفتر به خودی خود اثری تمام و یک کل هنری را تشکیل می دهد. به پندار مستشرق شناخته البری، یکی از برجسته ترین ویژگی های سبک سخنسرایی جلال الدین بلخی همین بهره‌جویی از الفاظ و ساختن دستوری زبان عامه است. این گونه در آمیختن زبان گفتگویی و ادبی به هرچی بر زبان مولانا می آید توان خارق العادت می بخشد و به صورت مؤثر بر استواری روایات خودجوش و شفاهی مهری تأیید می زند. به اندیشه فیلسوفان چون افلاطون، فارابی، ابن سینا و ابن رشد، راه عقلانی راهی است که آن را تنها ایده از فاضلان دارای استعداد عقلی مکمل و شایسته پیموده می توانند. ولی برای دایره وسیع مردم لازم است که همان حقیقت عقلانی با زبان تخیل، با زبان مجازی، با تمثیل و استعاره و نماد و داستان و حکایت بیان گردد. مقصود مولانا هم از تالیف مثنوی معنوی دریافت و بیان حقیقت عقلانی با زبان تخیلی خلاق است که می تواند مردم را برانگیخته خوشبختی و آسایش آنها را تضمین نماید و به فعالیت سودمند و سازنده راهنمایی کند. با عباره دیگر مثنوی معنوی کتاب تعلیم است، تعلیم طریقت برای رسیدن به حقیقت. مولانا در این اثر بیشتر به اخلاق و تربیت نظر دارد و مثل یک شیخ تربیت می کوشد که خواننده را از خود بیرون آورد و از او چیزی تازه بسازد. از این رو برایش رموز اخلاق، خاصه اخلاق شرعی را بیان می کند و با داستانها و امثال وی را سرگرم و خرسند می دارد. این امثال و داستانها همه جنبه تعلیم و اخلاق دارد. حتی چند حکایات زشت و ناروا هم که در آن هست از همین قصد تربیت خالی نیست
وقاحت بیانی هم که طی آنها هست احوال و اخلاق عصر را بیان می کند. به هر حال مولانا در این کتاب بیشتر به تذهیب و تربیه انسان علاقه دارد و داستان سرایی او نیز از همین روست. همین طور مثنوی معنوی نه تنها اساسهای نظری تصوف بلکه بسیار مسائل مهم فلسفی طبیعی و الهی، فقه، کلام، سیاست مدنی، دولتداری و منزلی، عائله و مناسبت بین آدمان را در بر گرفته است. سبب شهرت پیدا کردن این اثر در آن بود که مؤلف مسائل دشوارترین نظری، فلسفی و صوفیانه را با طرز نهایت ساده با اصول مقایسه و تمثیل به خواننده فهمانده می دهد. آشنایی با آثار مولانا در تاجیکستان. در کشور ما بار اول با اهتمام پروفسور رسول هادی زاده سال 1963 منتخبی از آثار جلال الدین بلخی با نام حکایت‌های خلقی مثنوی با خط امروزه تاجیکی چاپ شد. مرتب با آن پیشگفتار سودمند نوشته خوانندگان را به طریق مختصر به روزگار و آثار، مندرجه و ویژگی‌های کلام مولانا آشنا نمود. بعداً 61 حکایه مستقل و در ضمن آنها بعض تمثیل و مثال‌های خرد نیز در این مجموعه گرد آمدند. من بعد استاد رسول هادی زاده نخستین بار مجموعه نسبتاً مکمل آثار جلال الدین رومی را به زبان روسی از سلسله کلاسیکان ادبیات تاجیک و فارس مرتب نمود که در دوشنبه منتشر گردید. آن شامل 96 غزل، 139 رباعی و 46 حکایه و مثل از مثنوی معنوی بوده. آنها را مترجمان شناخته درژавин، галенбий، استرشنیوی، وینоградова، اشکنادзе، هادی زاده با لفظ روسی برگردان نمودند. سال 1984 محقق آن وقت جوان ظفر ظریفов گلچین رباعیات مولانا را با پیشگفتار مختصر پیشکش اهل ذوق نمود که از جانب دایره وسیع علاقمندان آثار شاعری بلندپایه با خوشنودی استقبال گردید. این رباعی ها سرشار از اندیشه های والای انسان پروری و مشاهدات عمیق فلسفی و اخلاقی سخنوری توانا می باشد. هر که خواند مثنوی با جان و دل، برجهد از قید حبس و آب و گل. در بیان ناید ثنای مثنوی، تا قیامت گر قلم را سر دهی.